যত চিনি মেডি फ्रेंड्स रङ बेलायखेन दिबर जरानि हामबाय दिनै जों बिसेसके आं एडुकेशन EM ककबरक ताय आदार्स चिनि इंडिजिनास लैंग्वेज नि डिपार्टमेंट नि आन ऑफिस नगो कैसा ककथुम पांदा माखलायलायखा आनि लगी तो चिनि ककबरक डिपार्टमेंट नि PU चिनि बरमरां ब्रिजेश देव बर्मा कम खामो जे फाइनाय 19 January 2024 46 ककबरक रिकगनाइजेशन डे जों पालायनानै थाङै दङ ताकलाय जों इको पार्क खमलंनि बिसिङाव चिनि प्रग्राम न जों सेंनाय जों पुलियाव न सिनि 7:30 नियाखबा 7:30 नि समायाव रैली खलायै चिनि अरनि गानागिनि जत स्कुलनि स्टुडेंट्स र टीचर्स र ताइ चिनि एडिसि हापांनि चिनि स्टाफ र नतयै कायसा कतर कायसा हिमबत रैली खलायै जों 9टा नि बिसिङाव चिनि खमलंनि इको पार्क गोसों थां सबैनाय गाबोन तैनो जों शुधु स्टूडेंट बा टीचर्स बा स्टाफ रक सिमिया ककबरक डिपार्टमेंट सिमिया जों नायो जतो लुकुरक चिनि मो खमलं आमचेनि जतो लुकुरक नबो खागोनां लुकुरक नबो खाकाहाम लुकुरक नबो और पांडाव फाइमाजोंना बागै जों बिसेसके आं एडिसिनि EM ककबरक हिसाबै आं बुंनो कयो चिना पांडानो मसनै रिनाय बा इनग्रेटर रिनाय चिनि बरमगोनां CM पूर्णचंद्र जमातिया आबनि लगे लगे जों तागलाय चीफ गेस्ट नगरायावफ्रा हिसाबै जों बरमगोनां LUP लीडर ऑफ ऑपोजिशन चिनी ऑनवेज द बर्मा नो जों कयखा तागलाय जेसेकेपानो चिनी पांडाव फाइमाजोंना बागै अमा हाइक्लाय गेस्ट ऑफ ऑनर नावराय मतम ओंगै मानजोंना बागै चिनी बरमगोनां कमल कलई ऑनरेबल EM हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर ताई गोबां बिनि डिपार्टमेंट अबनि लगे लगे चिनी बबरंजन रियां ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर LRS एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट LRS अबनि लगे लगे चिनी बरमगोनां जो दलिरियां ऑनरेबल चिनी एग्जीक्यूटिव मेंबर सोशल एडुकेशन बनो बचों कयखा माजोंना बागै अमाहायकेना चिनी राजेश त्रिपुरा ऑनरेबल EM फिशरी एंड ARDD TTADC आदिनो फाइमाजोंना कयखा अमाहायक्लायनो चिनी EM सोहेल देव बर्मा ऑनरेबल स्पोर्ट्स EM स्पोर्ट्स यट एंड ICA बनो माजोंना कयखा अमाहायकेनो चिनी EM बरमगोनां अनंत देव बर्मा बनो माजोंना बागै कयखा ऑनरेबल EM PWD ताई RD नि चिनी रुनेल देव बर्मा बनो चुंग्रिंखा स्पेशल गेस्ट आलायजा नारवायंगै चिनी MDC ऑनरेबल गणेश देव बर्मा ऑनरेबल CK जमातिया IS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमाहायक्लायनो चिनी DM जमातिया चीफ लीगल एडवाइजर बनबचुं रिंखा गाबोनो नर्म तिनि जों मासाव दं बिसिंथि जे ककबरक जे लैंग्वेज न ककबरकमो अनेके बुझाव द्वितीय राज्य भाषा माने एक नम्बर है बांगाली बांगला भाषा किंतु ना अब कोनो द्वितीय तृतीय नहीं करे लैंग्वेज इज लैंग्वेज न बने बाकी जों ताकलाय एकदम खूब नायथावथाव नि बिसिंथि न जों गाहाम खायै जों मो सालनो ककबरक पालायमानि सालनो जों गाहाम खायै जों पालायनाय जों जतन ककबरक पालायमानि थमैया
जे 1979 सालनि 19 तारिख जानुवारियावनो कक बरक जों सालायो कक या सिरि सिटिनि सिमि चिनि आमानि कक चिनु मानि कक जों सालाय फैमाने एकमात्र सरकारी स्वीकृति माइया कमानी अनेक सभा खेलायलायखिया जतन से सभा कतर खाइकुका आनर सैमाना 1967 सालनि सिमि मानि कक बाय मा फोरनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय मा फोरनाय हिनै आसो बिसि कलक मा चिनि कक फैमाने यागुलो शेष पर्यन्त 1980 सालाव गोबां मा चबा केबो थैखस केबो थैरिखा केबो थैजाबायखिया आबो नि बिनिमयनो जों राज्य सरकारनो जों बाध्यता खालायरिखा जे कक बरकनो अरनि त्रिपुरानि भाषा हिसाबै स्वीकृति होनायनि बागै आबोनो तैनो जों तंथतक साथातक सामुं सुमुंनि बिसिंतै जों आदिनो पालालायनाय दाबो आंनि डिपार्टमेन्टनि जे पियु जोंनि बरंमोन ब्रिजेश देबरमा बावनो तै तेसा सानाय Blake Hambai, Sini Honorable Sini Sarno, Blake Naitoke brief Rika, Sini Taklai 46 Cobro recognition day, some bono Bahiki Palane, Bono Bokaham, Kasai Kanaka, Hypanang Kicha, or Tekiza Manzuana, Sini Sar Geta Bo concerned department Honorable EM Hisabe, Bo Pandani, Asuk Hangnai, and Pandano Changsana Ingido Sarsan Sagachini Honorable CM Sarpuno Samojong Matia Tai Narwai Okrangi Pamans of Pena Chini Opposition Triple Legislative Assembly Warman Miss Debuma Tai Chini Joto EM Rokunke Guest of Honor Sarsan Saka Guest Special Guest on Gaisini Orani Local MDC Sabe Chini Barangana Bonis Debuma Bumans of Pena Tai Chini Chief Executive Officer Sini Sar Sike Jomatia Botongnai Tai Chini Chief Legal Advisor Borongkai Special Guest Ngai Chini Department Secretary Hisabe Deputy CEO Sini Sar Boduli Narangkol Bohongkai Welcome Speech Narangai Ngai Taklai Sar Sansaka Blaikai Naitotokai Seng Okobrok De No Seng Palanen Nayo Ngai Aboni Bagai Seng Taklai Okobrok De sudah sengkobar de sini pala ya cinera sengkorok nai borokno award dinai Radha Mohan Thakur award teke seka All India Lal Tripura award angka borok ni bumung to sengtak saklai sok thogya ko abo kise confidential matter jara phagi siwana borok no ba seng chini edisi ni taraf theke rang 10,000 ritrak memento ai ke borok no bo ro tangeri male borok no ke bong ni je Chini Kok Borok ni literature side ba hukumuko borong ni samung nang naye abo select lai jau ngi taklai chaw mana tabo thaimia ko peba sang abo chini next generation no tebe encourage ni bagai sang ediche hapang abo Kok de brum no abo hake award ru ngi taklai tebo tongthong mani kok ngke sang tak state government be compare khake ke borok ni sai sing kucuk sako tong hani man tangi male chini boy bo publish kebang sini tak jora 170 lai tongkha phia o dinabo song hani he 15 ta boy song release khlai ebong 15 ta boy joton roman script sija kok boro abo release khlai nai nge aboni bumur goro tong kor boy joto boy sahor jakka bongni bisingo chini bukuk sobita ni tongo kangnei ngai chini tako ositni bo kaham suyo bini kang tham tongo Ngai Samir ni tongo kangsa Siwa Bharata Tripura Bo All India Lal Tripura ni no basla bo khub kaham suyo bini bo tongo kangsa ngai Biswajit Deborma bini kangnai tongo te kise Omita Deborma bini bo kangsa Dr. Priti Lata Deborma bo College University of Toronto bini bo tongo kang bini kangnai ngai Lipika Deborma ni kangsa Biplab Deborma ni kangsa Dipro Kishore Deborma ni kangsa ai khlaye chini Kangchiba bijab taklai seng okobor dewo seng release khlainai abono karigo seng sarai rong encourage khlainai ni bagai sini drawing competition tongo sir engke sini ko kokborok poem no seng aro khnai engko borona porinai abono competition kokdam aita engka ai ke sarai rong seng
tebo sini cover foreigner bagai encourage kai tongo cover deni bising tei ke te kesa ke sini folk music college ni serungai jo bor ba dino bong ni je traditional je uniform sungu bor bo kaham kai gonai perform khlainai ga bhai ke sing pura go naja ngai te kesa kai sini o program sini cover language development committee ni chongjal tongo aro ni jot member ono bo sing khobor ka bor bo phainani cover kha bor bo phaibiana ngai khorong award di bor to tongnai no ngai o writer bo tongnai ngai saching sat to san saka sini o khumulung gana gini ni student no bor tongnai ngai teacher khumulung is ni bisingo klaija 100 jon teacher no sing khobor kha ngai bor bo tongnai ai ke sini program motamuti kaham nungan ngai khumulung folk music college ni bor to sabnai no ai khlai sini program kha khlayo kaham nungan ke boni bagai no rong bo जोंनो सुबै तंगमनि बागै जत मीडिया रना आं एज ए डिपार्टमेंट नि पिउ हिसाबै बा सार नेङैबो आं नंनो पाइप्ले हामबाय आंके आबसुनानि